toonkarn Right Reverend Joseph Singel Olekaria, nanu orbishop ashu moderator loonkanisani e PMC tolosho le Kenya. Natii taata enewueji ayieu nagira aimaki imbaa orkesi apa otudung'o kotini eshumata olosho le Kenya. Agira ajo ore apa ina natejo ina kotini neisuuji neitorono. Hoo tenikiata duo enkanyit enatejo kotini, kake mikigira airiamarie nimikitii tenebo ina natejo. Amu eji etejo peishori peeyama enkitok ashu eyama olee ana eyieunoto oseseni lenye, eji neji peishori mitayu olturrur lenye ong'ororie imbaa enye. Agira aitashe tenewueji anaa olarikoni lina anisa wolarikoni lele osho ajoito njere ore ina nemesidai neitorrono nemenare nemeishiakino. Ore peitobiru Enkai oltung'ani enkolong edukuya neitobiru apa olee weng'oruoi, eitu apa itobiru ilewa waare. Ore peedol ajo kinosita olee eliyio neitobiraki enkaretoni. Naa ore ena are naitobirua naa entomononi. Nitobirua Enkai iyiok kipaasha pii, amu meeta oltung'ani leitu isho ntokitin natii osesen lenye naa ninye nakaki nemeeta olikae. Meetai erishata nanapie olee enutai, enkitok ake nanap enutai. Neeku agira ajo ore ina naa entaboi inapa naji enepalanting'o, entoki neji kiok mining, entoki nimikiyieu nikining aikata, eji amu ata ninye ng'uesi entim, amu ekira laramatak, ata ninye ng'uesi entim nemees ina. Nagira ninche ayieu neimie toonkitanapat, metaa eji keetai esipata nayami olee ashu esipata nayami eng'oruoi enkae. Ntokitin nimidimayu naa ntokitin nemeasayu. Neeku ore ara nanu olarikoni lina anisa tenebo o kanisa pookin natii olosho le Kenya woltung'ani muj ake ninye lele osho nimikitii tenebo woina duata, nekitii sii tayari tenkata pookin peyie king'oru enkoitoi naiboorieki ina nyamali. Amu ata ninye Biblia kejo memincho doi ake naa eitore ntae osesen. Ata teniatata data neilakunono, metaa ira iltung'anak oolakuno, iatata entoki najo lashumpa freedom, emincho ina lakunoto inyi eeku enaitanyamal intae. Emincho eeku ina lakunoto inyi eeku enaasie iltung'anak imbaa nemeishia. Amu kinyal irmareita, ninyal inkang'itie, ninyal eishoi ang etaata, ninyal eishoi ang etaisere. Amu ore peitobiru Enkai olee wenkitok naa kejo peetum olosho atoponari, peetum irmareita aatubul, peetumi atoisho. Paa kanu kenya kianyu enkitok metoiki enkae? Kanu kenya kiaku olee metoiki olikae? Ore ina naa entaboi nimikiyieu nikining, neekintashekito olosho ajo mikiiyieu, neekiomon Enkai natii shumata meisho yiok erishata maitobirunye enkitanapa naa ore peetumi iltung'anak laijo lela newoshi enkiboko tenemetii tayari peibelekenya aing'ua ntorrok. Amu ore ina naa eng'oki nemeeta empalikino, kake tenenyorraa oltung'ani aibelekenya neing'ua nepal naa keeta empalikino. Kake ore peendelea oltung'ani ajo eji metaa nai keeni arusi eng'oroyioni weng'oroyioni, neeki arusi olee entaboi nemees ing'uesi, mees inkishu, nemees intare, nemees ildiein. Kake eji keyieu taata neimieki katiba metaa keetai intokitin naijo nena. Kitejo yiok era kanisa kitanya, nimikinyorraa taata, nimikinyorraa taisere, ekintashe ake aamitu esipata mikiyieu nidak olosho lang taata toonkolong'i naaponu. Ore ninye Biblia kewon openy naa kaishoru ake sirat loombukui naarare naitodolu njere ata ninye Biblia ata ororei lenkai apake tenkiteru netanya. Ore piilo embuku oolawi ematua 18 orkereri lenye le 22 nejo miboitarake olee aitaa enkitok, nejo entaboi ina. Nitoki ajo nimiboitare doi ninye ake eng'ues pooki aisarkinie kewon teninye. Nemeisho enkitok kewon eng'ues metaboitare, entaboi sii ina. Neeku ore piilo embuku naji enooroman kitii tenakata enaji olning'o ng'ejuk, ore piilo embuku ooroman ematua edukuya orkereri le 26 mpaka ole 27 neimaki ake sii ninye mbaa naijo nena. Amu kemito tiatua sirat neemeyieuni tiatua olosho. Nejo sii nae te orkereri lenye le 26 ole 27 nejo ore enkaraki ina etung'uayie Enkai ninche metang'uarra mbaa esulare
ibelekenya teng'oruo enye aing'uoreki oshiakino nepuo ilo limishiakino. Nejo nepal sii ninche lewa aaku ming'oru nkituak ninuakino ng'uarat maate, neas lewa olewa mbaa enkurruna neng'amu tooseseni lenye maate nena naayiu ina torroni nataasa. Neeku menyorraa Biblia, menyorraa orkuak loormaasai, menyorraa orkuak looloorok, entaboi ina naoshokini nkaik, entaboi naileti. Neeku naa ore yiok kira ilairukok, kira iltung'anak le kanisa e Yesu Kristo, kira iltung'anak lelo osho, etanya ninye orkuak lang apake, kira yiok irmaasai, ninyaaka aaku etanya Biblia nikigira arikiorie iltung'anak, neme lelo sirat aaraki, ikumok sirat ootanya te Biblia imbaa enkelekisho naijo ina. Nikitanya sii yiok kira kanisa, nimikinyorraa taata, nimikinyorraa taisere, nimikinyorraa metushukunye Yesu. Kigilunore olchafu laijo ilo, oloirerio laijo ilo, entorroni naijo ina, nkolong'i pookin enkishui ang' kitii atua enkaji Enkai, kitii atua erikoroto lenkai.